Kita mulai dengan yang pertama, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna. Waj'alna Allahumma min awliyaikal faizin. Waj'alna Allahumma min awliyaikal faizin. Allah wa min ulamaika amin. Allah wa min syuhadaika amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna, ya salana kulluna. Ya waliyal hasanati, ya rafi'at darajati, ya waliyal hasanati, ya rafi'at darajati. واغفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي، واغفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Ya salana kulluna, 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 ya salana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi. Ya salana kulluna, dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan utama dan berkat